Ina mu Evangeli Chiomba. Ramutswa Kereke. Fundisi Ndlovu. Bishop Chakawa. Lena kina lisa kuipulela lefulevo hapi le hamujimu. Santa kilevo hamujimu yon terile apostolo wa Jesu moko panja apostolo wa Afrika. Kikupa hori mujimu ainsarele. Moko le ufe mhote kutse mobu nyenjami. Ka maleo akimu le ufe singaone kisi lifaki saiti. Kufitele mona kongeki moko yone. Ndanyanya kusumkira kutenda kubirwa kwandakaitwa na Jehova Mwari. Kiemi fano korekile bukhaya kulwelwa moke kudirulwa ki Jehova mujimu. Wakatuma mtumwa wake St. Paul mwa Afrika kuzoza rotenda kumavalo prezesera. Mujimu orumile Paul mwa Afrika malasin ano abufelo kutakula kulusa bote baba dumela. Zakatika bulai. Kudira hesi jana. Ndaidriva mabazi Intercape nchenda ku Malawi. Nikikwesa divasi za Intercape kia kwa Malawi. Nichiva muJobe. Kitwa kwa Jobeki. Ini ndaidriva mabazi madriver maviri. Nirikwesa divasi ze rilwa kwesi rilwa beji. Ini ndakatora bazi kubva Mbeti Bridge ndakwenda kusvika kuNyamapanda. Kinekatsaya vesi kutsenko Mbeti Bridge kilibile Nyamapanda. Ini nyatso kuziva ndechekuti ndakapedzisira kuziva kuti ndiri mupenyu. Ena kinekahelletsa kuitso hore ke atsila. Kubva pa Featherstone. Kutsenko Featherstone. Kusvika pa Beatrice. Kufita ko Beatrice. Ini ndakakotsira. Nani kitula metsi. Ndiri pa steering saizvozvo. Kikwesa jalo. Ndabatwa nokupesa izvozvo. Kitula metsi jalo. Speed yataitenderwa pakufamba yemura yanga iri 95 km/h. Libilo lene lilitelwa mumulawo ineli 95 km/h. Ndabatwa nehope kudaro. Akitula metsi jalo. Ndakagenda kufamba nespeed yete 125 km/h. Kinekisama ka 125 km/h. Dzapa Featherstone kusvika pa Beatrice. Kutsenko Featherstone kufika ko Beatrice. Pane 40 km. Kuna li 40 km. 40 km izvo ndakadzifamba ndakakotsira. 40 km woki mutsamaire kitula metsi. Ndikafunga chiti kwechidona ndobva hana ngichilowa. Anga akanya tirahalo ewo kutwa kite wakilitswalo. Ndoda ndisiri panyika yavapenyu. Kubani ngako kisimo lifasi ndabatsidi. Ndasvika pa Beatrice pana ndatokuti darike bridge pane service station iri apa pa left hand. Hakisina nakifita ko Beatrice kitule mulapo. How filling station. Ndakanzwa imvire mutumwa St. Paul mwa Afrika. Kineka utwa linsila murunga St. Paul mwa Afrika liri. Hallelujah. Hallelujah. Saka parakati hallelujah. Halibwa jalo lero hallelujah. Ndakati amen. Na bokere amen. Saka pakudaira kwangu ndo pakapa kumuka kwangu ipapo. Hakire amen. Inelo kona kutanya hami. Bazi rakanga rabuda muleni mandakakandiri. Wani besi nesesi idule moleni nyami. Ndapinda muleni motikari dzabva kuHarare kuBeti. Kitseni moleni nya dikolezene zitswa Harare dia Beach Bridge. Mberi kwangu kwaibva Gonyeti. Hapile hami kuna kutaha Gonyeti. Saka pandakati haleluya Gonyeti rakanga rato pa pecho chaipo. Kana kwa yao Gonyeti yo nesesi le haufi. Ndaka indicator kuratidza kuti ndakutobuda muleni make mandandari kupinda muleni mangu. Kineka indicator kusupa hori kitswa moleni nya hako kibwela moleni nyami. Izvi hakusikugona kwangu. Me inesi bukhoni jami. Kuita ko mutumwa St. Paul mwa Afrika. Me ile kudira hamurunga St. Paul mwa Afrika. Ndakafonera. Kineka buluka. Kuti 125 km/h. Kubani kaina kweyo kitsama ka 125 km/h. Impact yekurovera kwandaikwaniswa ndaenda kwazvaida kuitika accident ndaida kuitika ipo ndandisikaona. Hane ile khore nengikathula nenkasike habonana. Kana vanhu vandakatakura vanoda vasina kuonekwa. Ndibone bathu bakinengi bapekile nebakasiki babona. Ndakabuda muleni mangu tsera yebhazi randaidhonza ini. Kineka tswamoleni nyo trailer ya basi nekihoka. Kwesha ne trailer yerori ndakapesera nayo. Ine ya khohlana le trailer ya truck ine ka hapana lone. Wakabuda moto. Mi hatswa mollo. Asi handina kumira. Mi hakaka kaema. Karamba ndichenda kusvika ndasvika pa service station pari kwa Raj Harris.
ke ne ka tsamaya go fitha ke goroga mo filling station ndakaburuka ke ne ka fologa ndikafunga kuti ndichatukwa nevanhu vandakatakura mme ka akanya gore gongwe ke tla omangwa ke batho ba ke ba pegileng tenda mwari wakatiwamuramura muranda wakasetikomwa mme ke leboga modimo o romile motlhanka wa gagwe gore moaja wa aforika wakandimutsa pakukotsira o ne a ntsosa mo borokong wakandirwira parufu o ne a ntwela mo lesong nevanhu vana ndakatakura nna le batho ba ke neng ke ba pegile apana kana vandakatakura a gope o kileng a boa sepe lelo ndakanyarara le nako ke didimala asi chakaitika ndekuti mabhazi anga netreking ani mme se se diragetseng ke gore dibase tsene di na le trekking cape town vakandifonera vanokwaneta 13 minutes because ko Cape Town ba ne ba ntiletsa morago ga 30 why minutes is this driver driving ba ne ba ka itela 13 missed call why is this person driving at 125 kilometers gote ke eng ke tsamaya ka lebelo le le kalo la 125 kilometers per hour go iragala eng phone erani mongwe ndakakotsira mme fono e ne e lela ke le mo borokong ke thula metsi mwari wakatomora ndakasetikomwa ke a leboga modimo o romile gore moaja wa aforika o neng a ntwela mwedzi wapfuura u kgwedi e fetileng ndochokupesesa tsa bofelo ndinotenda mwari zvakandirwira ke leboga modimo o neng a ntwela kubva mukurwiswa go tsweng mo go lwantshiweng mabasa pandinoshanda ko tirong ko ke berekelang gone nemurungu ke wandinoshandira lekgowa le ke le berekang zvakaitika kudai chitara muchidimbu ke tla bua ka bokhutshwane murori yandaidriva ini traka e ne ke e kgweetsa makanga makaiswa munamato wake wakanyira wechimuslim o ne a tsentse thapelo ya gago ya semoslem a kwadile visa munamato vakaisa picture ya mutumwa ke ne sekomwa ka ntsha thapelo ya gago ko ke ba senepe sa morongwa paul moaja wa aforika ndokufamba ndikushanda semazuva ese ko ke bereka fela yaka malatsi otlhe chakazondishamisa ini se se neng sa nkgakgamatsa nako ngwe ke robetse nerimwe remazuva nako ngwe ndakarota ke ne ka lora ndichifamba mukambani mubasa umu ke tsamaya ke le mo komponeng ko tirong ndikanzwa inzwi iri chiti bo ke utlwa lentswe le bua leri ndoda kuti ndikuratidze kuti uone kuti kambani unoshanda yakamira sei ke batla gore ke go supentse o bone gore kompone yo o berekang kwa go yone e eme jang zvikanzi uya hako a ba re taya ndifamba asi inzwi raita richidenga ne ke tsamaya mme lentswe ne le bua le le kwa godimo ndakafamba ndichiteerera mesonotengeswa meso ke ne ka tsamaya ke dikologa ke bona gongwe le gongwe ga go rekisiwang disipi teng zvinhu zvandaiona zvaityisa zvinoshamisa dilo tse ke neng ke di bona di a tshosa ndaiona nyoka dzakakura ngematayi etractor ne ke bona dinoga tse di tona e kete dithaere tsa ndiona tractor machita ke bona mangao shumba le ditau le dintšwa zvinhu wazviona izvi go ba gote a dilo tse o di bone ndo zvinhu zvinochengeta pfuma yemurungu go ba gote ke tsone dilo tse di tlhokometseng khumo ya legoa la gago zvakanaka bo ke re go siame ndakapepuka ndikanamata bo ke thanya bo ke rapela ndapepuka ndikanamata kudaro ha ke thanze bo ke rapela jalo dzakadzokorora manje muindia uyo akanga asisina hembe manje toro eo e ba e ipoeletsa gape mme ke bona legoa moindia wa sa apara apa izwi apasiko apapa ndasikachazvi ke sa ote lentswe yano ke bona ndakuona nafeafea ke mmona yene ka sebedi aine hakata dzake a tshwere marapa a gagwe chakandishamisa pahakata idzi mme ga ntse a di tshwere jalo driver wega wega ari pane hakata yake mokgweetsi mongwe le mongwe o ne a na le lerapo le le mo emetseng ova kudai ke ne re ga di ta jana ini ndinonzi godfrey nna ke bidiwa go di-Godfrey yangu yaenda kure ichibva pane dzimwe apa ya me e ne le tswa le ya go kgakala mangwana acho kuseni ka moso wa teng maphakela mangwana ndotenda kubatsirwa ka moso wa teng maphakela ndaenda kubasa ke ile tirong ndakanga ndakamirirwa nemurungu pageti ke ne ka fitlhela legoa le nkemetse mo geiteng ndakatukwa ke ne ka omangwa ndisingazikutukwa kufamba chii chiri kumboitika ke sa etse gore go erogelwa gore go rileng zvikanzi an old man with no brain gote ke monna mogolo wa senang tlhaloganyo such a stupid old man like you gote monna mogolo wa senang tlhaloganyo yaka wena ndakashamisika mme go ne go nkgakgamatsa chiri kuitika gore go iragala bring eng back my keys gote nnele dikey tsa me kampa maki yake bo ke monela dikey tsa ndo gagwe ndagara pasi bo ke nna fatshe handida kushanda zuva iroro ga ke aka ga bereka ka letsatsi leo ndimupe rori yakaenda kubasa bo ke bidiwa gape morago ga nako gote monele kolo ya gago a tsamaye ko tirong ndakanamata usiku hwacho ndakufa ke ne ka rapela bosigo ja teng ke le ko lapeng kuti ndinogona kunamata mme e se gore ke na le bokgoni jwa go rapela basa ramwari mme ke bakela thomo ya motlhanka wa modimo paul moaja wa aforika go tla go lapolosa ba ba dumelang mo malatsing a bofelo ndarara usiku ihwohwo ke robetse bosigo joo zvazvibhakira chaizvo chaizvo
ke ne ka itewa ka mabule Ini murungu wangu. nna ke itewa ke lekgowa Saka lame ndakabata ndikamuvhuna maoko nemakumbo. ke ne ka mo tshwara ka mo roba matsogo le maoto Bana musukuta bana pukanyira pasi. bo ke mo tsholetsa bo ke mo itela hatsi Mangwana acho kuseni. ka mosomaphakela Ndapa basi. ke le ko tirong Zvikanzi come here. a ba nthari ta kwano Zvikanzi tell me what kind of a person are you? a mpotsa gore o motho o ntseng jang But what's wrong with you? What's in the with you? What's wrong with you? ka bo ke mmotsa gore ke irile phoso ya eng I don't want to see such a person like you. I don't want you in my company. a ba re a ke pate motho o ntseng jalo o tshwanang le wena ke pate go bona motho wa go nayalo mo komponeng yame Ini ndakarohwa nehana. mme ka itewa ke letswalo Nekuda kwangu kwebasa. mme ka ntlha ya tiro Nekuona kuti upenyu huri kuoma. ke bona gore botshelo bo thata Ngaindishingirira ameno bo ke re ete ke intshwarelele mme ke phego ya heta zuva iroro ndakabva ndaresign. mme ka lone letsatsi leo bo ke resigna Ndikati tsamba yangu yekuresigna basa ini chimbotimirira hangu kunotsvaka basa kumwe. bo ke re lekwalo la me la go resigna tiro ke ile ntse ke go batla tiro go gongwe Ndakapa manager kuti anopa murungu wangu. bo ke neela managera gore a ye go neela lokua ka ntlha ya go nna le ene na re sa tlhore kopana Akarigamuchira akafara. o ne a amogela ba itumela I did not know how I can fire this person. a re ne ke sa itse gore motho ke tla mosoba I'm jang very, very happy. o te ke itumetse Very shake hands. a ba a mo tshwara le seata a re o tsamaile Akanifonela, Godfrey, come here. a ba nteletsa a re ko difrita kwano Let's wait peacefully, eh? a re bereke sente yaanong Drive your truck till you finish your contract, eh? a ba re kgweetsa teraka ya gago go fitlheleng o feleletsa kontraka ya I gago thank you, boss. bo ke re tanki bosi Vanhu vamwari, chechi, batho ba modimo kerekeye tinotadza saise kutamba nayo. ra le o family a se ya go tshameka ka yone ga o bona gore wena ga ona bokgoni Akanyarara hako wavhiva, o tswe o didimetse a go patelediwe ndakati zvakanaka, bo ke morage re go siame ndakashanda. bo ke bereka Asi mukushanda matripi andaipuwayo, mme mo go berekeng ga me di-trip tse ke ne ke di fiwa ndasingapuwi matripi wayo kubva ndichishanda zviri ne ke fiya sa fiwe di-trip tseo ne ke tshabiwa tiripi imwe neimwe trip nngwe le nngwe ndaipotsa matsaona anofanira kunge achitora rufu rwangu anokanaita mana. ne ke gosa dikotsi tse ne di kana tharo kana nne tse ne di ka tsaya botshelo jame Ndapedza contract yangu naye, ga ke hetsa kontraka ya me le ene ndikati thank you boss, a ba re tanki I don't have any benefits for you. a ba re a ke na di-benefits tsa gago Go well, go share, go peaceful. a ba re o tsamaye sente o tsamaye ka kagiso Makore maviri andashanda ipapo, morago ga dingwaga tse pedi ke mmereka akandipa mari okwanira 3,000 pula. o mphile madi a kana ka Pane 3000 pula mapeili vhese nemavhese zvese ipapo. dilo tsotlhe di a di baletse mo teng Ndinotenda Mwari wakatipa munhu ke leboga ndakati. modimo o romile promoja wa afrika Satani akanditya. satane o ne a ntshaba satane o ne a ntshaba ke leboga modimo ka go ntwela ma go dirileng Tsai Jehovah. Amen. Africa yedu. Amen. Your divine commission of form of ke yone divine commission ya promoja wa afrika ene monnao takwa Oyo mupostor wa Africa chaiwe. wena o mpostoli wa afrika tota go na le ba bangwe ba apostoli ba afrika ba na le setshwano fela Africa chaiwe. yo ke mpostoli wa afrika tota Divine commission. ke mang o kgona go opela divine commission Commission,
Neno nacho chekureura pamberi paMwari. Ini Lydia Kakanje. Masunga Kereke. Kaspa Mvageli Dewa. Mfundisi Jajani. Bishop Chakawa. Botswana Province. Chokutanga ndataura zvitadzo zvangu pamberi paMwari. Ndakatadzira Mwari nokusamunamata panguva dzakafanira. Ndikatadzira Mwari nokurwadziwa mwoyo nguva zhinji. Ndikatadzira Mwari nokupererwa netariro. Chizokumbira Mwari pane zvinotevera. Ndokumbira kuti Mwari andipe simba ndigone kumirirana nemadambudziko nemiedzo yandosangana nayo. Kunyange ndakamira panapa ndinopererwa nesimba. Dzimweni dzenguva ndopedzera ndichizvibvunza kuti ndinoraramirei, nokuti chandobata chinokanganisika. Pamba pangu zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. Ndine vana. Ndine vana vatatu. Wechina ndewe munina wangu akashaya. Mwana wangu wekutanga ane 36 years. Ndinotambudzika zvikuru pamusoro pevana ava. Sezvo muchinzwa ndichitaura kuti ane 36 years. Munhu wemurume. Asi hana musha. Hana musha. Anoshanda asi handizivi kuti anoshandira chii. Ane zivo yekushanda namaoko. Asi zvaanoshanda zvinongoparara. Ndine mwana musikana wechipiri. Mwana wangu akarorwa. Asi musha wake uri kuparara. Kwane gore mwana wangu asingagari pamusha wake. Akasiya vana nemurume. Chunhu icho chinondirwadza zvikuru ipa chevana vangu. Ndo zvinhu zviri kundinetsa nyaya yevana zvinondipedza kunyange nerutendo. Pane mumwe ari panapo kupedzisira. Ane 29 years. Hapana kana chicha ainacho. Asi une zivo yebasa ramaoko. Asi haagoni kuti angaite chii. Panoratidza kuti pane rima rakamira pamberi pevana vangu.
go na le tse dintsi tse di diragetseng tse ne di siyo kore o kile a ba boetse ko morago mme a ba boela gape mo kerekeng. Sezwo mchinzi wamutungamira achiti ndakambenge ndakadzokera kumashure ndanga ndapfirirwa nesimba ndichitsvaga kuti zvimwe ndikaenda kumwe ndogona kuwana rubatsiro asi hapana chakashanduka ndikazodzokera zvepakereke ndokumbira kuti Mwari ane nzwi tsitsi ndisabatwa nemweya wekungodzungaira nchienda uko nekoko. Second Corinthians chapter 12 verse 7. Zvino kuti nindirege kunyanya kuzvikudza nokuda kwokurugazo yazakorena kisike katsvenya kale koihodisa ndakapiwa munhu wa munyama yangu mume ya Satani andirove. Amen. Ine kapiwa mitwa mili mwami mtango wa Satana nkita Afrika yedu. Amen. Afrika. Hallelujah. Mwari anotendera kuti Satani atidini mudimu wona kulitela Satani hora arite Satani alotirwa Mwari aito zvidini Satani orita mudimu ayi atichitodini aritohala rebitswa ozokora vesi yoyo akabwelele vesi yeyo ndakapiwa munhu wa munyama yangu nume ya Satani andirove. mirapo nume yani ya Satani mtanga wa nyama yani momili mwalanga asipo here mudimu nasiona vereka pambiri pacho kuti ndirege kunyanya kuzvikudza ane pamusoro pechinhu ichi ndakakumbira Ishe zvikuru katatu kuti chibve kwandiri. Iye akati kwandiri nyasha dzangu dzinokuringana. Afrika yedu matambudziko anouya mukati meupenyu huno. Matambudziko anzi unenge uri munhu wawani Matenye yake hasa yabele mwiko Satani mimi mudimu ayitsi Mwari zvidi yake mudimu ayitsi anapo taso ndakanama takangani kauna wataswa rekene karakararo Mwari bisa munhu wa Satani mumiri bani pauri mudimu nsamitwa Satani mumiri mwami Mwari vakapindura vachiti kudi mudimu narava ari nyasha dzangu dzakakukwanira mautolo botlhoko ami alikani munhu wandibisi. Amen. Mwita hakinzi asi nyasha dzangu dzakakudini mautolo botlhoko ami alikani mumwe alipo pamusoro mumwe utengwa lehodimo anotida warirata ama dzedu dzinotida masika arona dzimwe dzinotitambudza asi avamwe vari asi anotidini ni ene warirata kumuziva kumuizi ndoupenyu kune uzilo unomuziva here urunamata awa muisi yomurapelanga unomuziva here awa muisi na ndobva nemubvunzo wacho kehona hakuna lepotso yate muzwa ukauya uyu hamitwa yekata okumbira katatu okupa hararo kuti muzwa ubiswe ore mitwa yensiwe Mwari oti nyasha dzangu dzakakukwanira yana mutima abahora ari mautukanakulikani mitwa hakinsi mumiri mwahako wena muopeli uvaopela uri kumuziva ndoupenyu umuyisikibone kutsilo unoziva urunamata here awuyisi yomurapela na indaugara pasi nakinapakasi
kutenga Israeli, mambo kutenga Israeli, mambo kutenga Israeli, mambo kutenga Ruben Atta, Prona Setu Yamaka, Trimos Divina, Juna Pro. Notenda Mwari wakandita mpostoro ka Jesu msangano wa mpostoro wa Afrika. Ilebo hamudimi yonke mpostoro wa Jesu moko palga mpostoro wa Afrika. Ili mparidzi Taimon. Kina mureri Taimon. Chadibekereke. Chadibekereke. Evangeli Mudisi. Evangeli Mudise. Jajani. Muruti Jajani. Bishop D. Chakawa. Bishop D. Chakawa. Dinacho chekro hapa mbele pa Mwari. Kina lesa kwa ikulela pili hamudimu. Nakatadzira Mwari nekutineha. Kile ofesi mudimu kaho tineha. Inokumbira Mwari andibatsirewo. Tokupa uri mudimu antuse. Shenima. Ndichikumbira Mwari andibatsire. Tokupa uri mudimu antuse. Inokumbira Mwari andiregerere. Kupa uri mudimu aincharele. Nakaita Moko tsote tsekididirilei. Ndinoshanda mabasa. Kibereka ditiro. Ekuvaka. Ditiro tsakaho. Mabasa ndikashanda mabasa vana vanibhadhari. Ni hanga bereka tiro ye hakitwedi. Nokumbira Mwari wa Paulo andibatsire. Ikupa uri mudimu wa Paulo antuse. Vanhu vandibhadharewo pamabasa andinobata. Batu vantuse ditiro tsekidibereka. Ndichikumbira zvekuti Mwari Kibwa kikupa hapa uri mudimu. andipowo mari Anele madi. yekuisa mutemberekereke yemukange. Akotisa mo tembelekari ya hapo ya nkange. Ndinokumbira Mwari wa Paulo wakatuma Ernest Paul Mwazha wa Afrika. Ikupa mudimu warumile Paul Mwazha wa Afrika. Andibatsirewo. Kore antuse. Andibvise iro jamba. Ansetse munyama. Wokuti kana ndikashanda handibhadhagwi. Aho kore iteiri hakiberekile kifuna kudwelwa. Ndakashandira umwe munhu muFrancis Town. Kiberekesi mumwe muntu ku Francis Town. 2015. Ka 2015. Akatizane mari. Asi akamadiami. Ndinokumbira Mwari andibatsirewo. Kikupa uri mudimu antuse. Apindewo mari. Atsene mokwene. Andipewo mari yangu. Ate ampe madiami. Ndichikumbira zvekuti Mwari Gwakikupa hape mudimu. andiwanisawo mari Anele madi. yekuroora mukadzi wangu. Yofana kunyala musadi wami. Ndizvo zvandinonyatsa kukumbira pamberi paMwari. Itonese kupa ntatambiri hamudimu. Ndichikumbira zveMwari Gwakikupa mudimu. kuti Mwari andikudzire chipo changu chekurota. Kuri mudimu akudise mpo yami ya kulora. Ndinokumbira Mwari andipe simba Kikupa kuri mudimu anele mata. wokukunda Satani Mata akufenya Satani. anonditeverera usiku nesikati. Onsetse murafu busokole musahari. Ndichitaura hope Kibwa ilitoro. yandakarota. Kile nkailora. Ndakarota ndichivona Kine kalora kibona. ndiri mukati menyika ino yeBotswana. Kile mahari halifasilena la Botswana. Ndakapuhwa chikoro Kifile skwele. zvisina kuvakwa. Sasa afuan. Zvikoro zvinokwana kuita 4. Dikolo penne. Ndikanzi ndinofanirwa kufamba ndichiparidza evhangeri yaMwari. Poti kitshanetso hore kitsama ekirera evangeli ya mudimu. Ndinokumbira Mwari Kikupa mudimu. andibatsirewo. Kuri mudimu antuse. Andipe simba Ampe matla. yekufamba ndichiparidza evhangeri yake. Akore kinele bukhoni ja kutsama ekirera evangeli ya hakwe. Kusvika paakanditi ndisvike. Kufitele ngwarile kifitleteng. Ndikarota dzimwe hope. Kabwa kalora toro emwe hape. Ndakaona vanhu vechin'anga. Kabona batu ba lutso lwa singaka. Ndakasvika pavanogara Kafika habananteng. pane gomo guru. Hane kona lithaba etuna. Gomo iro rinonzi rinoyera. Ethaba ye hati inalimila. Iri mukati menyika ino yeBotswana. Ile mahari halifasilena la Botswana. Ndakafamba Kile kasamaya. ndikasvika pavari. Kafika kokubone. Ndichifamba ndiri mukati menzisi ine mvura. Kisamaya kili munokengena limesi. Ndakasvika pamunhu wanga akakura. Kile kafika mumutu ngomutuna. Ndikasvika paari. Akitisa kohwene.
ndikataura naye kapo ke buisana naye akanditi ndinokuziva. abantu arwankisi Ndikati kwete haundizivi. nikamraka rinyaya onkisi Ndauya pano nikitsile hano kokutendeuza gore ke go sokolle usiye zvenyika. o tlogelesa selefasi Ndobva ati ndandakakumirira aba antari ne ke ntshoko ya metsi uri mwana wa Mwari, o ngwana wa modimo uri mwana wa Nestor mwaja wa o Afrika. ngwana wa morongwa Paul mwaja wa Afrika. Ndobva ndati kuvama ndikunyengetere. Bo ke morakere a khobame ke morapelle Ndakabva ndamunyengetera bo ke morapella akabva anditi haufaniri kundinyengetera, mi anta are wena ha wa tshwana gore o nthapedise unofanirwa kunditora undikoroveze. mi o tshwanetse gore o ntseye o nkolobetse. Ndikati ndatenda nekubatsirwa. Mi bo gore ke lebogela go thusiwa Ndobva ndamutora ndaenda naye pamvura. bo ke motsaya ke ya le ene ko metsing Ndakabva ndanomukoroveza. bo Ndakanomubva. ke a go mokolobetsa Ndobva ndabona mukadzi anga akakura. bo ke bona motho wa mme Mukadzi uyu anga ari mai vemunhu iyeye. mmeyo e le mmagwe ene monnawo Anga akasunga dhuku yewaiti a bofile tuku e tshweu yakaita seyemapostoli. mme a e bofile e tshwana le ya baapostoli. Ndobva ndamuti mai, bo ke morakere mme namata kune simba na rapela mo go na le maatla kuti ukunde Satani gore o kgone go fenya Satane ari mukati memba yako, yo mo gareng ga ntlo ya gago nokuti mwana wako gobane ngwana wa gago wakorovedzwa, o setse a kolobeditswe wava nesimba. o setse a na le maatla Ndokubva zvapera ya go zvakadaro. fela go ntse jalo. Udzai Phelela pele ga modimo Limilisi Malindi. ke na Lize Malindi Evangeli Bengani. hata ga mo evangeli benkani Evangeli Dali. le mo evangeli Dali Fundisi Teku. moruti Chekure Bishop Shaka. Bishop Chakawa. Lokumlanzi mwanji kadumana kabachini. Kopa gore modimo a intshwarele maleo a ke mo le o fetseng ka one Nabachini zilanzi muno kuwasho kwazi. ke le o fetse modimo ka go utlwa botlhoko Nemoyana. le go na pelwana. Lotenzi mwanji kadumana. Kopa gore modimo a intshwarele. Ndina ndo washo kwazi niku saizelo subanana monswa. Ke utlwa botlhoko thata ka go sa robale sente kwa game. Ndo washo kwazi ne business yangu inabisimende subanana. Bo ke utlwa gape botlhoko ka kgwebo ya me e sa tsamayeng sentle. Ndina business ya shop. Ke na le kgwebo ya shopo. Ushopo kuna mikoa mibili. Mo shopo go na le kgoro tse pedi Ngono ingwe ya kushini. mme e nngwe ga e bereke Na hiyo yenoshinga aikashinga subanana. le e berekang ga e bereke sentle. Ngonokumbila nzima wa Paul Mwasha kuti business yangu ikuli. Ke kopa modimo wa ga Paul Mwaja wa Afrika gore kgwebo ya me e tsamaye sentle e gole. Ngokumbila nzima wa Paul Mwasha kuti bose banokolota bakhone kubuya berwela. Gape ke kopa modimo wa ga Paul Mwaja gore bothe ba bang kolotang ba tle go ntuela. Ndinachucha kuboka. Ke na le sa go leboga Ndoboka nzima kuti ipapa pandinoti pagala pakashalika. ke leboga modimo gore kgoro e ke buang ka yona gore e nna e tswetswe. Kwakabuya ngwanyi lukne eti unoshakandi na mukati eren. Go tile re mongwe a re o batla go hirisa. Ngono takalesana nende makhona takadumila. Ne ra buisana le monna re dumalane. Ndoboka nzima wa Paul Mwasha kuti kodu. Ke leboga modimo wa ga Paul Mwaja gobane e tla bulwa. Ndoboka mitemeselo yani bapostolo ya magati kusha mitemeselo sa kunisi. Ke leboga merapelo ya lona ba apostoli ba Afrika jaaka le kile la tla go nthapelesa ko lapeng. Ngono nangwene kushayikundila angisho. Mme le gompieno ke ntse ke kopa jalo a ke a re le ka emisa re sang modimo. Ini mparizi chitaura. Ke na moreri Chitaura Mokotsani kereke. mogotisane kereke Auroni wesi gomano. Gaborone West Kumano Bishop Chakawa. a tlase ga Bishop Chakawa Botswana province. Botswana Province.
neniwo ndinacho chekutenda pamberi paMwari masikati ano. Lena ke na le sa go leboga pele ga Modimo mosegare ngono. Ndoda kupupurira kutumwa kwa NSPO mwaza wa Afrika. Ke fa bopaki ka thumo ya morongwa Paul Mwaja wa Afrika. Ini pamakore matatu afura. Na mo dingwageng tse tharo tse di fetileng. Na ndiri lombe. Ne ke le mohumanegi. Ndiri munyika umu. Ke le mo lefatsheng. Asi ndakadzidza zvikuru. Mme ke rutegile thata. Ndakuita zvidzidzo zvangu zvePhD. Ne ke ira thuto ya me ya PhD. Ndine masters degree andanaita kuSouth Africa. Ke na le masters degree ke dirileng kwa Afrika Borwa. Asi basa ndandisingari wani. Mme ke sa bone tiro. Zvino humwe usiku ndakati ndakarara. Bosigo jo bongwe ke robetsi. Ndakabatwa pauma pangu noruoko rwandasingazivi kuti ndehwani. Ke ne ka tshwarwa mo sefatlhegong ka letsogo la motho ne ke sa mo itse. Ndikanzwa inzwi richiti. Mme ka utlwa lentswe le bua le re. Enda kunamatira andokunamatira. Tsamaya o ye ko Matiure go go rapella. Pandakatsvaka Matiure uyauyo. Ha ke mmata Matiure o. Ndakaona ari mufundisi muAfrican Apostolic Church. Ka ithela ile moruti mo kerekeng ya baapostoli ba Afrika. Kubva handiti ndinofana kutendeuka ndobhabhatizwa. Abantari ke tshwanetse gore ke sokologe ke kolobediwe. Iongozo dzadzisana kuti basa harisi rake ndiro mutumwa NSPO Mwaja wa Afrika. O tla taleletsa ka ntlha ya gore tiro ga se ya gagwe ke ya morongwa Paul Mwaja wa Afrika. Ndakaita saizvozvo. Go ke dira jalo. Ndakabva ndareceiva call kubva kuno kuBotswana ndiri kuZimbabwe muna 2015. Go ke amogela mogala o tswa mo Botswana ke le ko Zimbabwe ka 2015. Ndikapinda muno Botswana ndikaona basa reulecturer pauniversity kuGaborone. Ka tsena mo Botswana ke leboga Modimo ka thumo ya gagwe ka go ruma ga gagwe motlhanka wa Modimo Paul Mwaja wa Afrika. Kuzozorodza isu vatadzi vakuru. Go lapolosa rona baleofi ba bagolo. Vandakasvika pabasa apa. Ha ke fitla mo tirong mo. Vanhu vekuZimbabwe vanga varipo vanga vasara vanga vashoma. Batho ba ko Zimbabwe ba bane ba setse ba ne ba le palopotlana. Vakatondibvunza vachiti vakatwamadzwa nokuti ini ndandauyawo pabasa ipa munopanga pasingachapinzwi vanhu vokunze kwenyika. Ba ne ba akgamatswa ke gore nna ke tsile mo tirong mo ka ntlha ya gore go ne go sa tlhole go letelwa go tsewa batho ba ba tswang kwa ntle. Vakandibvunza kuti taita kuti uye pano chii. Ba mpotsa gore wena se se dirileng go rute kwano ke eng. Ndakavatsanangurira kuti ndinopinda apostoli inonzi the African Apostolic Church inotivamuanda waMwari NSPO Mwaja wa Afrika. Ke kereke e eteletseng pele ke motlhanka wa Modimo Paul Mwaja wa Afrika. Vanomuziva vakati ichokwadi. Ba ba mo isembo ba re ke nnete. Ndakabva ndapromotewa ndiri under promotion. Ke ne ka promote tsantsana ke le under promotion. Kuitwa principal lecturer kana kuti senior lecturer. Go dirwa principal lecturer kana senior lecturer. Ndakakatika maza vamwe vazhinji vanga vaaplayawo basa iri pamwe neni. Go ne ga akamatsa batho ba le bantsi ba bane ba applyile tiro ye mmogo le nna. Nokuti vavana kupiwa basa roprincipal lecturer. Gobane bone ga ba fiwa tiro ye ya bo principal lecturer. Vakaudzwa kuti uyu chero ari under promotion asi tatomupa basa iroro. Ba ne ba tewa goti yo le fa santsana le under promotion mme re mo file tiro eo. Ndanyanya kusumukira nhasi. Se ke emeletseng gore ke se leboga gompieno. Ndoda kutenda Mwari zvakare wakatuma NSPO Mwaja wa Afrika. Go leboga Modimo o romile Paul Mwaja wa Afrika. Nokuti ndakanga ndavarombe. Gobane nna ne ke setse ke le mohumanegi. Singachakwanisi kana kuriitira mhuri yangu. Ke sa tlhole ke na le bokgoni jwa go tlhokomela le gae le lone lelapa lame. Asi nekuda kwekutuma kwomuranda waMwari NSPO Mwaja wa Afrika. Mme ka ntlha ya thumo ya motlhanka wa Modimo Paul Mwaja wa Afrika. Ndakutokwanisawo kuchinja mabasa pandinodira. Ke setse ke na le bokgoni jwa go change ditiro ya ka ke rata. Saka basa rine mari iri pamusoro. Ke batla tiro ena le madi a kwa godimo. Ndoda kutenda Mwari. Ke batla go leboga Modimo. Mumwedzi waAugust noono September. Mo kgweding ya August le ena ya September. Ndakadangwa kuinterview pane imwe university zvakare. Ke ne ka bidiwa for interview mo university engwe. Ndokubva ndainda. Bo ke ya teng. Asi ndisaendaenda kumainterview awa. Mme pele ga ke ya kwa interview. Ndakaenda kuvatungamiri vakandinamatira. Ke ne ka ya kwa go baetelepele ba nthapella. Ndapuwa mazuva zvinzi gadzirai interview. Ne ke filwe malatsi go te ke ipankanyetsa interview. Ndakabva ndatsanya ndokutora CV yangu nemacopies avaida. Ke ne ka itima dijo ka tsaya CV le dipampiri tse ne ba di tlhoka. Ndokubva ndatsikirira nepicture yamuranda waMwari NSPO Mwaja wa Afrika iri frame. Bo ke di hatisa ka picture ya motlhanka wa Modimo Paul Mwaja wa Afrika ene ile mo framing. Ngati muranda waMwari NSPO Mwaja wa Afrika. Bo ke motlhanka wa Modimo Paul Mwaja wa Afrika. Gadzirisa CV haisi yangu ndeyako. Bankanya CV ena hasi ya mimiki ya gago. Pandakazoenda kumainterview kuya. Ha ke ya kwa interview nko. Zvakabva zvaita kamwe kamwe. Go ne ga diragala gangwe fela.
ndakatoudzwa kunzi executive iri South Africa bokitewa kuti executive eko South Africa vati basa rawaapply were lecturer isiro ratinokupa vari tiro uyi applyileng ya vulecturer asiyone ri kunelang yone hanzi vati CV yako unofana kuita head of postgraduate school ate o tshwanetse gore o ne head of graduate school uda kutenga Mwari ke batla go leboga Modimo nokuti basa iri ndoro randakapiwa ndikatoritanga vhiki yapera gobane tiro eo ke yone ke isileng ke simolotseditseseteleng ine mari yakawanda kudarikana ndandinaro ke na le madi a mantsi go gaisa tiro ene ke e uda dira kutenda kutumwa kwa NSPO Mwazha wa ke Afrika leboga thumo ya motlhanka wa Modimo Paul Mwazha wa Afrika yaneka zvokutofambira wesu marombe vatadzi o ne a mugare tsamaela rona baleo go fedintša le matlakala zvino ndinokumbira pamberi paMwari wakatuma NSPO Mwazha wa ke Afrika kopa gape le ga Modimo o romile Paul Mwazha wa Afrika Mwari agonesa vapostori vose vaAfrica muBotswana province gore Modimo a nnele bokgoni botlhe baapostoli ba Afrika mo Botswana province atiwanise sekukumbira kwatinoita mumabasa edu a re nnele jaaka re kopa mo ditirong tsa rona tikwanise kupledha tikwanise kubhadhira mapledges atakaita pakuapete bhenekare ino gontsha yengangu di-pledges tsa rona tsa go agiwa ga tabernacle ya rona ya nkange kuti chirayiro chache chizviwe zvakanaka pano gore pakangu senalelo sa se jewe sentle kudzai Jehovha Glory to God.